Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo babarirwa mu magana bateraniye hanze y'ikicaro gikuru cy'ishyaka UPDS i Kinshasa. Abenshi bumvikanishije uburakari ku isubikwa ry'itora rya perezida. Muri Kenya abagabo 5 baketsweho kugira uruhare mu gitero kuri kaminuza ya Garissa cyahitanye abantu 148 bitabye urukiko rugomba gufata icyemezo cyo kubakurikirana cyangwa kubareka. Kubyerekeye igihugu cya Mali, ihindagurika ry'ibihe rirarushaho kumisha akarere ka Sahel. Ibyo birarushaho kunyegeza umwuka mubi umaze igihe hagati y'abahinzi n'aborozi mu karere, bamwe banahasiga ubuzima. Dusubiye muri Kongo, ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR riravuga ko abenshi mu bantu barenga miliyoni bakuwe mu byabo n'urugomo mu gihugu ari abo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ahakorera imitwe irenga 100 yitwaje intwaro. Naho mu Bwongereza, rwiyemezamirimo Janet Ogana wavukiye muri Kenya yashinze icyo yise Janet's List i Londres, urutonde rw'ibikorwa n'abantu b'ibyamamare bicuruzwa gusa n'abagore batari abazungukazi.